lokasi kita camp nanti di Gaberhut ya. Kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para leluhur kita semua supaya kita dalam keberangkatan kita camp dan bermalam sampai besok kita pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat, walafiat dan selamat, tidak kurang dalam suatu apapun. Oke, itu kita berdoa. Bisa kita mulai doanya nanti kita baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dewa Siwangi Jaya. Hari ini kita pendakian dan camp di Gaberhut Gunung Papandayan. Tetap semangat, Tara Siwangi maju dan jaya. Mantap!